Ibet ting chua ilung tapen mene na mai ka pai ke ze cruises rock damai gumara sam news ke de rain sa Zeme kona salyagara dalai Philippine ke de na Russia magu Mi-17 helicopters pepela kan ruibel limbagri luira hazoga be ka charangkang $227.35 million gu deal saurai luze United States ke de gu pepela kan ruibel limbagri heavy lift chinok helicopters luira hange pizela leze Manila ambassador to Washington ne Zinai ka pai ke ze cruise mingyo mama ge sale marasam pogamene saza aize Philippine ke de ne teti benche ke President Rodrigo Duterte ne pugutabam gene tenso kara besoge Philippine ke de ne Russia ke de gu Mi-17 Russian military transport helicopters pepela kan ruibe gari limbe cruise rog luira hazoga be sorai rahange teugai dele aize Russia ke de ne Ukraine ke de siguche heretu gutbege United States mene Philippine ke de du section kaize kedai reide di mene mafit reme Philippine kedai hange langai magra hingbe jigene lei je sale Russia kedai gure je de pe President Vladimir Putin ne North Korea kedai gu dilang de je chilang pe Kim Jong Un du rangai je Russia kedai ne North Korea nai kekeche puina ke te bambe bilateral relationship di chun to chu betabam misongo bege tatön samra hasui zogebe tendi pe kai be lunei lei je state media ne marasam pogai de lei North Korea gu tingnai sang ne marasam poleme bo Korean Central News Agency ne zinai ka pai ke zikruming mama ke North Korea dai na tingkum lo reaction na Japan mena Korean Peninsula ge chi chine sugweche lungbam bepting big panaka hi chang ka dai mai ke Russia ka de gurese de pe President Vladimir Putin ne North Korea de gu body pe Kim Jong Un hange samkala le siro kaise Vladimir Putin ne North Korea de na Russia ka de ke che puina ke tu zbambe tundi per kaise ke de mirame bogne ka gaise hangamlu razai Korean Peninsula nai North Eastern Asia region longran tipse sangamlu ra lunai le je rogai de le je sale jige North Korea ka de gu dilang reje chilang pe Kim Jong Un ne Russia ka de gu reje de pe President Vladimir Putin hange samkala le shiro gai raise Russia ka de nai North Korea ka de friendship mikang ya mete zangu bambe the Second World War ka de re pe mik madai gu ready de betinge North Korea de nai Russia ka de mikang ya mete Japan me du rengi samze Korean Peninsula tingkum changket high school je kroi kum ngene tingkum changket high school je hadaming kum ga changbe Japan mene chi chine lunggut je bambe Japan mata gene redura te gai de le je sale Other river ngeu ki ge komisonga chabe de ge pepera marik puingo to lakpe pepera mroki ne ki ke sia ka pe de ge be level 3 test ku result pepe ne other ngeu ki ge duin chai kumbe high level of salinity gene komisonga cha random gai de le je sale Portland ke de gu climate na environment minister Anna Mokswane saje Central Europe Portland na Germany ke dege dui loke bengyo ki other ngyo ki ge kapui mi songa zemenana sejita dibe chapet pe chunaria changbe zemenana chichang lakche maizri ge lari leije sale aipo other river ngyo ki je Czech Republic ke de gu ramrai ge ne dui loke je Portland na Germany ke de aipo ngyo ki loke je nalang be teze Baltic Sea sungkling me logot ke bengyo ki eketele Portlis ke de gu body pe Prime Minister Matthew C Morawiecki ne saje other ngyo ki ge chemical waste Russia di barame hadui ge karatu gai se bam bezegne ngeu ki lui ka sa ke gu leije sale Portland Interior Minister ne saja chogu mena apo other ngeu ki teu ka ba banai teu ka tenet ka belui punui ta ga rangai ma hanga punui ke de gu ka charang kang $1 million US ke de gu rang kang teu je $220,000 to pe gu leije sale Portland National Water Management Authority ne saje other ngeu ki ga kapui misonga chai dibe sesita dibe 10 ton re volunteers rame bina ha ke chi mine ngeu ki gene lupet ngogai zebam de le je sale Lo reaction azamingeu India Independence Day ngige India gade go body pay Prime Minister Narendra Modi ne India mele ne do Red Fort kene samdam bihige inkeng kya basam kitinga rise nari sakti women power mipui mireze na mipui minge anui hai menane te pu chu gai zabam rahang nang le je sale India gade go body pay Prime Minister Narendra Modi ne saje India gade kahame ki tai na kize puniring ting zamak che pepet ka mene ning zabambe freedom fighter dream te fi ga beteze anui te menane mipui minge te ke benai mipui midun samak panai ngogai lak
pe lungning anui society gine lutona ran to minane namai ge desetura nanglei je sale Prime Minister Narendra Modi ne sa se India ke dei jetche dichun toch ben fuige te radisa anui to minane mipu midu hngeu te bese patho di be nai pa bangpui nai ka chia dele aize anui mihai minane nari sakti Pipui migureze tein sabse bamra nanglei je sale India ke dei go body pe Prime Minister Narendra Modi ne saze diversity of India milui lung mita te pezet kacham be ki makche lung sambe anui kilung ne heli churai ra nanglei je sale ai je relang be te je anui mi kilung ne pumket boket changbe pama tilya ga be anui na rahang me na heloi medu samrap se te chube gender equality mantra ga ne India ke dei diversity of India milui lung mita te pezet kacham be ki makche lung sambe plui ibe te mena ta ge ngora hang pelia ngam ga gu leize Prime Minister Narendra Modi ne sale India ke dei go body pe Prime Minister Narendra Modi ne saze women freedom factor of India pipu mira me India ke dei lung zone te be ke dei ke changhim changra ka hame ki do rengi ze panuring ting zo makche pepet ka me pipu mira me Rani Lakshmi Bai Rani Gadinliu Zalkhari Bai Chenam Ma Begum Harjat Mahadu anui inte minana anui ge te za ai mera samra me sa ze bam de le je sale Nagaland Mong district ke zinai ka pai ke zik remingu ma maiting choge enensen ke yung ong kyang na nai Assam Rifle ka pegne Assam Rifle personnel mina hangna ka zam le je sale Mara sampo ga mene sa za Assam Rifle troopers nai enensen ke yung ong kyang na nai ka pegne ka zam mespa mina hangna du Assam Zohar Air Force Hospital rehugi ke telura ka gai ne le je sale Assam Rifle ne sa ze enensen ke yung ung kyang na du apo hre ka pegne ka zam ranum gai le je sale zaine punuine enensen ke yung ung kyang na du pebra search operation tet ke zala le je sale Blessed Club lai swang na loriaks na zamingeu India ke dei lung zona te be ke dei ke changbe tingmik pana ka hi chang ka dai bengi 75th India Independence Day mass celebration punuine organized to bege intermena na sui iza wangai beze apo tariam luize tet ke ga de le je sale Loriaks na zamingeu Independence Day mass celebration ge school ramena wangai ze participate ga mera mezize Laisong High School Laisong Government ME School Mong Jayon English High School Laisong Christian LP School Kamchanglang Memorial LP School Idaheng Memorial LP School Don Bosco School Laisong Bazar LP School Kulia Twing Established LP School nai Sarwa Swasti Vidya Mandir English School saine Sokrigu Department kacham ba angang wadi staff Government Established Department gene Laisong Lam Cooperative Society Medical Department Village Defense Organization Sericulture Department IMS Sokrigu Department amene loriaks na zaminge India Independence Day celebration tariam te fui guys program to mi ze to gai lu de leize Blessed Club Laisong na sale Tige hasang pe chief guest Dr. Nason no me MBBS pane saze anu rogudu freedom fighter Rani Gadiliu ne pezet mahange mata ibe to gai jak pelu gumze chuna lunghang dai rabe no mera medu machi kami mena rang besai suimi ze suira leize sale zai hingeu to be hasang street de pui lak pen jame zibila swang ne guest of honor to ze na maram du samki ibe rang lia gai dele zai hanai kum ting kum chang na jang kai ka na loriaks na zamingeu India Independence Day celebration ge leishina romene spy lim herelim kyabelim parat competition categories kana group A B contingent wise bamga bege parat group A ge Mong Jayon English High School girl contingent ne tuchilang be lugai de lezai parat group A pakna be tuchilang bege Laisong High School ne lugai de lezai parat group B tuchilang bege Sarwa Swasti Mandir ne lugai de lezai parat group B tuchilang be pakna bege Don Bosco Laisong ne lugai de le zai malui nai mame gyahli tagutariam drawing competition categories to ze group A B C bamga bege group A ge lesiki pe set queen a set crew class 9 9 10 lesiki ke te me duike freedom factor Rani Gadiliu me gyahlit je tuchilang be first ke wangbe Mr Hingnam Nungben jame Mong Jayon English School ne lugai dele zai group B lesiki pe set stroke ne lesiki pe set kachang class 6 to 8 lesiki ke te me duine India me jai state banai state ji gyahlit pege tuchilang be wangbe achang la ko me Mong Jayon English High School ne lugai rai dele zai categories ko chum lesiki pe set akel ke ne lesiki pe set
mingiu kachang class 1 to 5 ke lisiki tet mene national flag India ke de gu pe pai me gya halit pege tuchi lang be kisa diak pen ne me sarwa swasti vidya mandir ne lugai de le zai lo riaks na mingiu India Independence Day mass celebration loi per abesoge blessed club gu vice president pihia hung ben ne mene program ge wangai mele ne du ko to basam pe gai de le Central Bureau of Communication nai Press Information Bureau gu regional director Dr. Ingam pa mene zinai ka pai ke zi kriminge mama ge lo riaks na mingiu India Independence Day celebration Central Bureau of Communication nai Press Information Bureau Infal region gu flag hosting te gai de le anui hai manane chigai ra ile Dr. Ingam pa mene chuna North East States rok Meghalaya Tripura Manipur Nagaland Arunachal Pradesh nai Mizoram ge bambe Central Bureau of Communication Office ramagu official body pe to zebam de le zai Dr. Ingam pa mene azadi ka amrit mahotsav ta dogane har gar tiranga campaign India ke de go kala ki le nege India ke de go pe pai juchu zelim gai lo bu taram anui North East States roket ke zam be de rehi ze tim chakse mung di popo de le ze sale Government of India Central Bureau of Communication Ministry of Information Broadcasting Field Office Tamanglong ne har gar tiranga zai azadi ka amrit mahotsav ta do ine tat ke ga de le ze sale po tariam ge Sri Dirai pa me Central Bureau of Communication FO Tamanglong unit ne keynote address zai introduction pe ga de le sige ta zura soge zoi pa me ne kulumgai zai ne keni pa me president Zeme Youth Club Tamanglong pa ne chief guest zai Samuel Neme general secretary Zelangrong student pa ne guest of honor te ga de le chige Daniel Kamswang advocate Tamanglong ne resource person te ga chige pa ne saz har gar tiranga nai India flag history lamge parimba nai lui buma hange ibe samram rangai de le zai program ge Zeme cultural troupe ne limlim gai zai Manipur Thangta Cultural Association nami ne material art present te gai de le chipo changge quiz competition le je te gai de le chige first second and third tuchi lang me mina hangchum prize chief guest bagane pepet ka de le zai program ge wangai me riak mina haket siria wangai de le je mara sampo ga be pe kukam lakne sale ar tale trophy chuna tamei subdivision ge football tournament te ke zepam ge katang bekam yo club ne zinai ka pai ke je kruming ma mai ge macheng long yo club na semi final thalu je na mai ge final match malek yo club nan thagu de le je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys and kingani malai indu to de le